tsindwa kuri za penalty ko byashoboka ko yari no kuzikuramo gatukipe haburaga n'iminota byashoboka ko Rayon Sport agomba gukora igitego mu minota ya nyuma. Academy Ndiaye rero yaje mu itangazamakuru ajya ku Karubanda asaba imbabazi abantu. Yakoze faute bête ikosa navuga ry'ububwa ubundi birebye neza ariko byitwa ikosa ry'ububwa butagomba gukora nyine mu minota nk'iri iminota za 80 nta ukuvunye ngo ucike ukuguru ukaza wirukaza gukora agression kwa agression umukinnyi ngo kwihorera aricyo yagushakagaho n'ubundi ugaragaza maturité iri hasi nicyo bugaragaje. So byakostinze kipe ya Rayon Sport kutabona tike kugera kuri finali y'igikombe cy'intwari. Academy Ndiaye rero nabonye yakoranye interview ntoya na Wasiri uyu n'umunyamakuru w'ikipe ya Rayon Sport. Yego mu by'ukuri avuga ko asaba imbabazi abakunzi n'abayobozi ba Rayon Sport n'ikipe muri rusange. Avuga ko yakoze ikosa ku mukino wa polisi anibutsa ko bamushyikira cyane ubusanzwe, so ndetse agomba kugira ibyo akora biremereye akabashimisha. Bivuze ko imikino na shampiyona retour izatangira ku itariki 7 ya pledginze kwitanga Academy Ndiaye agomba gukoresha imbaraga ziruta z'abandi bakinnyi bose ba Rayon Sport akongera kwiyunga n'abariyo kuko ikindi gikombe Rayon Sport ubundi yagombaga kugera kuri finale byaba neza ikaba yanagitwara. Abageze kuri finale rero kwizigira n'ekipe ya Police Football Club, ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda, ndetse kandi n'ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu. Turanyura mu makuru twihuta avuga amakipe ekipe ya APR FC yo mita ninjiramo. Ntabwo abakunzi ba APR FC bagize amahirwe yo kubona rutayizamu wabo mushya. Nicyo abantu bibaza, ese koko tuzabona Sheikh Djibril Ouattara? Iminsi yari ishize Kiwanuka na Denis Omedi. Wabonye ibintu banditse? Denis Omedi nyuma yo gutsinda igitego yaravuze ngo wow, what a good debut. Ariko ikintu cyane cyabashimishije nakurikiye ama interview nzabaha bya danje, nakurikiye ubwino, nakurikiye ama interview batanze mu itangazamakuru by'Abagande. Aba bakinnyi kwizigira yaba uyu Kiwanuka y'imyaka 21 na Denis Omedi y'imyaka 30 bro bashimishijwe n'ikintu na deal bakoze muri APR. Amafaranga basinye ntabwo ari amafaranga bigeze barota nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Aba ni abakinnyi babumva nyine urwego rw'abari shampiyona ya Uganda, batigeze abakinnyi bitangaza muri za Academy ku buryo bahura n'abaje bakomeye. Iri faranga ry'u Rwanda tuvuga ngo ryaraguye par rapport y'idolari. Uzi irivunde mu magana, uzi emitwari irimo abakinnyi bahembwa ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi muri APR. Aba bakinnyi ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ni miliyoni 21 z'amaganda. Abakinnyi ngo uwahembwaga menshi mu Bugande nabaje amakuru na amadolari 400. Omedinho nabwo yazamuwe na cya gitego kubera ko yatangiye kubona nyine amakipe amwaprosha. Uwahembwaga amafaranga menshi ni Denis Omedi, amadolari 400 n'ibihumbi bitarenze magana 600 mu mafaranga y'u Rwanda. Yahembwaga miliyoni 1.800, ubahembwa miliyoni 20. Oya ntabwo ibihumbi 600 by'amanyarwanda. Ni miliyoni 1.800 mu magande. Yahembwaga 1.800. Oya jya mu magande. Aya mafaranga ni amagande. Reka mvuga amanyarwanda mu buryo biri insane. Ku myaka 30 kariyeri utangiye gutekereza ko hafi kurangira, ukaba kuguhembwa ibihumbi 600 ukajya kuri miliyoni 7. Bivuga mu manyarwanda byumvikana umushahara wakubye zirenga 10 zirenga. Uyu Kiwanuka w'imyaka 21 Hakimu Kiwanuka amadolari 250 mu gihugu cya Uganda nehembwaga ibihumbi ndumva bikabaka muri 400. Miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ntabwo baze Frederick Clinton abahaye bro bayishimye. Nakugiye nkurikirana n'ama post yabo kuri Instagram barishimye pe, bari mu birere, bari mu bicu. Ejo bundi banongeye banishimira noneho n'ukuntu abafana b'ikipe ya APR baba bakinnyi bari amazina yabo bari bahari muri mu kibuga Omedi yatsindiye cyane. Ubwo rero abantu bashaka kuza kubona Ouattara ku munsi w'ejo bakina. Hanyuma rero ubwo indi information abantu bamenya Ouattara kuba ari kuri attaque nibyo byitezwe, nawe noneho bamubone. Nizere ko aza gutsinda igitego kitari cya penalty noneho we atwiyereke nk'umukinnyi ugomba guhema agaragaza ubushongore n'ubukaka. Waguzwe 90 y'amadolari wazajya mbwa 9,000 ku kwezi, atsinda igitego kitari cya penalty nemere.
cyane icyo bita world cya gitego cya kindi. ubwo abantu bamenye ko imikino igomba kubera kuri Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo. Hari abantu bari bazi ko wenda ari ku Mahoro ariko ntabwo ari ku Mahoro, ni Kigali Pele Stadium guhera ku isaha 7 nibwo umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Rayon Sport y'abagore n'Indahangarwa. ubwo bafashe ikipe ya mbere ndetse n'iya kabiri zigomba gukina umukino wa nyuma. Hano rwose nta kuzuyaza, ikipe ya Rayon Sport igomba gutsinda uyu mukino. Hanyuma ku isaha 9 nibwo Police izakina n'ikipe ya APR. Kwinjira ni 2,000 muri General, 5,000 muri Regular ndetse n'ibihumbi 20 muri VIP. Icyo wamenya nuko rwose ibiciro bigomba kugisha ku mikino ibiri yombi. Bize nguzarebe iyo mikino. Arumufana mugengo. Umukinnyi nkunda muri Polisi yitwa Alan Katerega. Rastaman. Waramubonye muri Gaterega ni musore. Ari mu bakinnyi beza bari mu Rwanda. Amwemera cyane. Hari umuntu mugengo abagande ngo mu Rwanda basigaye bita muri Qatar. Wifuzwa n'ikipe yo mu Rwanda ngo bagiye muri Qatar ngo Arabia Saudite. Ubu noneho ikipe ya Tottenham Hotspur yahamagaye neza mu ikipe ya Bayern. Irababwira ati muduhe Matistel turabaha $60 z'amapound kugira ngo basinyishe rutayizamu mu Faransa wifuza gukina. Uyu mwana aracyafite amakipe amenshi amwifuza. Ni ikibazo cyo guhitamo kuko $60 z'amayero ekipe ya Bayern imaze kuzumvikana Tottenham Hotspur. Akeneye gufata icyemezo, yasabye iminsi 2 kugira ngo abitekerezeho afate icyemezo kimubereye. Chelsea iramwifuza, Arsenal iramwifuza, amakipe amwifuza ni menshi cyane. Tottenham nimwe muri ayo makipe rero araza guhitamo kubera ko arabizi ko iri soko rizafunga ibura ku itariki 3. Haracyari igihe, afite weekend yose in fact kugira ngo abitekerezeho. Ubwo naza kubyemera uyu mwana araza kwerekeza muri ekipe ya Tottenham Hotspur agiye guhanganira umwanya na rutayizamu Dominique Solanke. Solanke atsinda ibitego ariko ntabwo ahozaho nyine, ntabwo ahozaho. Iyo nimwe muri transfer rero zirimo kuvugwa cyane. Yabuze umwanya muri Bayern, bari bamuguze bazi ko aje gutanga akazi. Bamuvanye muri Lille niba nibuka neza, bamuvanye muri Lille ageze yabura umwanya muri Champions League. Niba mukinisha aramutse aje muri Spurs yaba ari move nziza ko yabona umwanya wo gukina. Yabona sanze arimo abakinnyi niwe wapushinze gusohoka muri Bayern. Yarebye umutoza aramubwira ati ndifuza gukina, ndifuza umwanya wo gukina kubera ko ndacyabona mfite byinshi cyane. Ari igikombe cy'isi cya 2026, ndi muto, ndi umukinnyi w'umuhanga, nkeneye ahantu njya gukina. Ejo narabisobanuye. Uyu mwana ekipe ya Chelsea yaramwifuje, iramwaproachinga pe, arihakanira aravuga ngo oya, nzahanganira umwanya muri Bayern. Ndabizi ko Harry Kane afite imyaka 32, anytime azatangira kugira intege nke, fatishe kuko arizera nka rutayizamu ukomeye kandi yagiye maratsinda. So amaze gufata icyo cyemezo cyo kurejectinga Chelsea, ayimenyesha abayobozi ba Bayern. Match 3 zakurikiyeho zose n'umwanya wo gusimbura kampani yamuhaga yahise amwima. Amara imikino 3 yose yicaye kuri bench adakina. So yahise yitekereza, abona ko umutoza atamwemera, ahita afungura isoko, yishyira ku isoko. So Bayern rero kuko iri kwemera $60, Arsenal yazitanga, Chelsea yazitanga, Tottenham yo yamaze kumusaba. Hari n'amakipe amusaba nk'intizanyo kugira ngo azamugure muri sama. Arsenal ntekereza ko amafaranga yabo ari tight cyane, biragoye. Ariko nk'intizanyo yemeye kujyaho nk'intizanyo bashaka kumugura mu kwezi kwa 6. So andi makuru mugomba kumenya ajyanye na transfer, n'umusore w'umuhanga cyane mu ikipe ya Barcelona ku munsi w'ejo yongereye amasezerano. Pedri ari muri Barcelona kugera muri 2030. Bakubwira ko ashobora kuba afite kapiteni wa Barcelona. Pedri Gonzalez amaze imyaka nk'itatu afite consistency mu kibuga, malgré imvune zageze mu zonga amaguru, ariko no makinyi beza wa Barcelona ntasimburwa, ntakorwaho. Iriya nimero 8 abahagazeho, pourquoi pas nimero 10 rimwe na rimwe. No muri Espagne n'umukinnyi ntasimburwa mu gihe ari muzima ameze neza. So yongera amasezerano y'igihe kirekire azamugeza muri 2030. Urumva ko yongereye imyaka, no bari imyaka 3 kuko arafite ageza muri 2027. Yongeyeho imyaka 3 azagenda yongera gake. Uyu ni umukinnyi typique wa Barcelona uzayikinira navuga igihe kirekire. Ubona yaba nk'umusimbura mwiza wa Xavi kubera ko wenda ntabwo ari profile zimwe, ariko ure cyangwa saba ngabo hafaho kurebye imikino ya FC Barcelona ahanini mushingiraho uza kwakira baro muri mediane akajyana imbere. Menel Deje mwiza cyane kandi umwana ugira discipline buriya uzari imikinire ibijyanye no gushwanashwa n'imyamakari we no gutembereza agapira gusa. Ubwo Barcelona ikintu gikomeye cyane nyuma yo kongera amasezerano Ronald Araujo bongereye Pedri, basigaje Gavi nawe biravuga ko rwose mu minsi yavuga agomba kongera amasezerano kandi igihe kirekire. N'umuri n'abakinnyi bazaba muri Barcelona ibyinshi. Hanyuma indi kipe yo kuganirwaho ni kipe ya Aston Villa. John Duran yatanzwe $77 ngo ajye muri Al Nassr. Baramuguze byararangiye, yaraguzwe byararangiye. Iyi kipe ya Aston Villa Arsenal irakomanze ishaka Oli Watkins. Arsenal yashoye $60 bazisubiza inyuma.
hari umunyamakuru bita Sami ukorera Daily Mail niwe watangaje inkuru icukumbuye ibitangazamakuru byose nka za Sky zifatiraho natwe tuyifatiraho yavuze ko Arsenal niwe wavuze ko Arsenal yatanze offer ya $60 Aston Villa kazi rejectinga ko harimo ibiganiro n'ubundi bya John Duran wifuza kubona amafaranga menshi bagende Aston Villa urumva niwe rutayizamu ifite urebye nabo nyine yego so afite imyaka 29 Oli Watkins $60 Arsenal yatekereza ko bashobora kwimprovinga bakongera bakagenda babishyura mu bice kuko Arsenal yagiye igura abakinnyi benshi mu myaka yashize imari yabigira ibibazo mu bijyanye no kuyirekura nyine no kugenda bakwepana na financial fair play so byahise rero bisa nko bidashoboka mu gihe John Duran amaze kugenda Aston Villa Unai Emery ntabwo abona impamvu nimwe yagurisha rutayizamuwe marigara y'amafaranga babaha menshi rutayizamuwe afite wenyine kugeza ubu ngubu keretse abonye undi rutayizamu gusa Aston Villa gushaka nawe rutayizamu nanone irimo irateta Joao Felix yego Joao Felix nawe gusa nabonye hari n'abandi barimo kwifuza so iyi weekend ashobora kuba ibintu biremereye mu gihe babona rutayizamu mwiza bashobora kwakira offer bakwemera bagafata amafaranga kuko ni menshi ko baguze n'abandi bakinnyi bashobora gukina nka rutayizamu ariko banyura mu mpande ba Daniel Malen n'abandi so nakazi gakomeye cyane bafite ariko impamvu Arsenal gifite icyizere uyu munyamakuru bita Sami yayishuye ko uyu Oli Watkins ari umufana w'ikipe ya Arsenal kuva mu Buganda so ngo afana Arsenal yabitangaje 2021 ubwo yavaga muri Brentford yerekeza muri Aston Villa yidekaraye ko afana Arsenal cyane afite n'inzo zo kuzayikinira so atayikinira afite 29 azayikinira ryarageze 30 so urumva ko ashobora gupushinga gusohoka akajya muri equipe ya Arsenal transfer yo gutegereza tukareba aho byerekeza ahubwo ni mukinnyi ejo w'indi equipe kwizigira yitwa Xavi Simons yego nimwe naringiye kuvuga kuri Xavi Simons kubera ko uwo tugenderaho cyane ku isi wamaze no kwitangaza n'abantu babitangaje ni Fabrizio Romano yamaze gukonvenka niwe muntu ubariza amakuru ya transfer kandi akaba yizeye 100% yamaze gutangaza nyine ko Xavi Simons yamaze kumukinnyi permanent Leipzig muri Paris Saint-Germain mu buryo buhoraho yaramusezeye yaramaze imyaka 2 ari intizanyo Xavi Simons akaba rero yasinye $50 z'amayero ari ngo hari ama bonus azagenda yiyongera nko kubakarikiye muri Champions League ibintu nk'ibyo bishobora kuzagira muri $80 ko n'umukinnyi w'umuholandi ukomeye cyane umeze neza yasinye kugeza 2027 ariko nabyo bishobora kuzongerwa uwitwa Rodrigo Goes umeze neza cyane uri en forme Rodrigo Goes muri equipe ya Real Madrid uyu nawe yegerewe cyane n'ikipe yitwa Al Hilal yo mu gihugu cya Saudi Arabia yego ba propose Real Madrid miliyoni magana Neymar yamaze gusubira muri Santos iwabo Real Madrid bari kwiha $300 z'amayero barabyumva ko bashatse Vinicius biranga baravuga ngo Rodrigo biragaragara ko anatuma abamo ikibazo cy'umwiryane mu gupanga cy'uburyo bapanga ikipe $300 abereretse nta mukinnyi ugeze ugurwa amafaranga ku isi yaba ariyo wa mbere uguzwa amafaranga menshi barashaka no kumuhemba amafaranga rekord atarigeze ahembwa undi mukinnyi yewe na Cristiano Ronaldo ntayahembwa muri ntahembwa barimo baramupropoza $140 z'amayero ku mwaka ntabwo bishoboka $140 z'amayero uziko kanyashira mu Manyarwanda $140 oya uyashyira mu Manyarwanda ahubwo umvuga yabari ku cyumweru yego $140 sibyo yagabanye ibyumweru 140 yagabanye ibyumweru 53 kugabanya ibyumweru 53 umwaka ari 53 yego kugabanya ibyumweru 53 yego ni $2,200 ku cyumweru ayo ni amafaranga ubundi burayi bahembwa ku mwaka misari yo ku mwaka ku cyumweru ngo ni miliyari hafi ni miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda ku buri kwa gatanu nk'inyubako ya miliyari enye hano i Kigali wenda twahita gutanga urugero ni nk'iyihera miliyari enye zagura nka shike shike irayarengeje ahubwo gusa nk'iminu bumwe irengeje miliyari enye hoteli ya Trump Musanze umva ngo natwe nka miliyari nk'eshanu muri aho ngaho yego ngo byagura hoteli ihani Kigali irimo n'ibikoresho buri kwa gatanu irimo n'ibikoresho natwe kwa gatanu najya gura hoteli imwe buri wa gatanu ariko ayo mafaranga ni menshi uzi ko buriya ku cyumweru uhembwa $500 twaze tumufata nk'uhembwa amafaranga menshi ntabwo se twahoze ni bitangiriye muri Arabia Saudite Manchester United Marcus Rashford ahembwa 300 abantu barahembwa neshya